bamanejanzo inebuze takakwasi kwejoreke bamemba bayetabira mu kazano k'ekiterekye cya Noohiri ekya Kigarama People's SACCO bahirwe ekiterekye ekigabirwa Grace Nwagabara kumbagaza orumukuru w'akakika karukwebembera SACCO egi akwatanise n'abanyakakiko hamwe n'abakozi ba SACCO okurwa mu mataji 8 gona ga SACCO egi 10 people 10 receiving a goat each. Aba bagabire b'inteberumenti 5 embuzi 50 enkoko ziri kurengigana soda omuceri shukari nebindi nkakamanyiso ko kubasima habo kubika kurungi icyo kiterekye kuza kukitahamu ntukushaba ogire sente zo wabika account kurwo ku 10 kwika uko kubanza kibanza then tubara value yazo turamagoba kutuza kwiya mu meza 3 tugaraka tuzugarura izamagoba tugura mu kintu cyo muhendo ni intero muranga mwena basigarayo ngo next time muje tucenjire mu tubonere nureba hatu no wireba Christmas tugende tuzomazarwa gomjuni nanisha abantu mwena abariye no bakora business abo shopping abati run product yanyu njani tumanyi tuzine mwije mutware sente abantu bacetago herezo kwa hero rukumbagaza nagira ngo Kigarama nerete ntebekana sankezi okwenda ngo bamemba baganyirwemo aho yashaba bando kwejumbira mu kiterekye cy'umwaka guru kwija kuturagambe ko na ka program tubatwenda ngo bamemba bitu baje kubagasagwamo so wara twagamba ka program obani tanka za mizi obane solar obane ki rakoje jumbiremo ugasirwemo hata wareba nk'iki kintu cy'ekiterekye nshaka kukirangira TV West na nama radio ya Ganda nkibansa ngo wakitahamu umeza 3 abantu batwarenye na zituguzire miliyoni 2 bamemba betabira mu kiterekye cyahabwa umwaka ogu basimire Kigarama People's SACCO ahabo kubaha amatwenjo mu Noohiri sente kandi zetaga bangamba ntavo akazano kutokwasa kukozesa one kiterekye so sente zo nawe umusiruza nazirika kumara neza nkabiri mbasima ntabwo ecyo kama abantu yo muci SHEEMA Kigarama SACCO abafite mu kiterekye twatwarente twatware mbuzi twatware nkoko twatware ibintu byingi n'emugati twe abacara barubwishumbe group twachemerwa munongo kwetaba mu kitongo mu kiterekye twatunga entebe ka group azente becosherekeye kigenderwa kitu turukubona abana mu kiko zitumansere so twashemererwa Kigarama People's SACCO ina mataji 8 garuko bimberwa itaje rukurero kushanga umurakanyeganye gimasheruka SHEEMA kandaganda gari muri banda butaro mu rubuheju karungo mu rubuheju nyakambu bwayegamba itendero hamwe nambara city kandi bamemba betabira mu kazano kurugoma mataji agagona batahire nebiterekye nda Aidan Bataringaya.